Ya ka China la jutip kum kari kabalek ben ya ki Kristan kabam ailat ban mane lai lut bat bonsin ki ying mane ki sya penjot penprah ki Kristan ki ba mane ya ujisu haba pau ki sya penstom datang ya ka Bible bat don ka por bara penbor ya ki Kristan ban ino ya la ka jinget da ka bapak san leng ba ki kot kislah wala ya ka gospel la ban ya lap lai lut hapo China bat ki Kristan kim la ban mane lai lut penban ha China donado 20 million ki Kristan lai pupra million ki Protestan penre million ki Katolik ya kan jing ken la update ado usnem arajar khatra ka khubor ba bahasa phang ujisu kalapoy ha China ha kaspas nambah new lengba kabalang Assyrian Church of the East hakapor bakatang dynasty kasensyar ya ka China kabalang Katolik kaladon ha China nado kaspas nem bakat lai hakapor badang sensyar kayan dynasty Henry kalaroy lapar tadado kaspas nem bakat reu hadin bagi father Jesuit kilalaj ban yalap ya ka kosper hakatai kari kibalang Protestan kila poya China hakas pas nem bakat kendai bat kila roy sted ba hakaba hado kas nem araja khatpra kila don lai pupra million kajing don ki Kristan ha China kala ban Kambon ya ban ya katai kajing ken kabalayo lum namar kibabon kireu ngai Kristan ha China kiba om pen pau pat ba ya la kajing ngai namar kajing ting jing seir ya ka surkar bat ya kitu kiba Persya Kristan Henry gimana jar halaki yang kisem yau cisu kum unong penim jongki haba pai sya India hadu usnem arajar arpulai kajing don jongki Kristan kala kot sya ka arpura million kini kikentum nadu kibadon haka balang Catholic Presbyterian Church of North India Anglican Baptist Church Church of God bat kiwe kiken hon balang Kristan kanyam Kristan kadai kebawan balaya ka jingdon kiriu ngej ha India kata kamadin kanyam Hindu bat kanyam Muslim ya ka jingej Kristan ha India lawan rahi dau Apostol Thomas bakhot hakasnem sanpuar edi wala ka jingej Kristan lang bau Apostol Thomas bakhot kalapoy ha India nadu kasnem sanpuar edi penban kajing roy jong kibalang Kristan ha India kasdang hakas pasnem bakasan haden ba ubasko dakama ula syem ya kalentiya naduriau banwan sya India ladaya nujor ya kajing don ki Kristan ha China bad ha India wala ha India ki Kristan giyo ban mane lai lut kat bah ha China pan kila ban mane rengkat kijing sya perking haka surkar penban kajing roy ki balang Kristan kila roy sted bah ha China haka bahado usnam arajar khatra kiriungai Kristan kila kod hado 20 million kat bah India pan kidang don arpupra million kabamut kajing don ki Kristan ha China kala tam hado kumba kat reu million ya kajing don ki Kristan ha India kublaya piki paralog ki parajor ada pisngoten nat bangin penmi kum kine ki judge video wat klet and share ya kaneka video saki paralog jongpi kan mauru ban like ya kaneka video barkan mauru ban subscribe ya kaneka channel Chua ban penkun ngakwa ban pen syai syapi baka don gajing bakalah kendiat haka video kaba pau sekali yang kadiang jongpi chua ban kut kane ka video haka baka tura kam dai satia ka archdiocese kumbangi labatai haka video baladep Henry kadang datang ka diocese baru pila ban yo i bangi klembo ya ka jingken ya ka jingdon kirunget jong ka balang Presbyterian kibadon haka kasih jantia sinod pedeng namar katika sinod kadang mi haus nem arajar arpulai kadba katika statistik ka bangi ai kadai hado usnem arajar khatra na kabanta ka balang Presbyterian bad ka statistik jong ki Katolik iyo hado usnem arajar arpau kublaya pik para loki para jori tad hado video sembiang haka waipat ka video kublay sibon kublay si hajar ngo ublay on kerkhu ya pi bara